Kineski startup napravio bateriju koja može da izdrži 50 godina bez punjenja. Kineski startup Betavolt tvrdi da je pronašao novu revolucionarnu nuklearnu bateriju koja, kako kažu, može da izdrži 50 godina bez punjenja. Ova mala elektrana, manja od novčića, koristi snagu raspadajućih izotopa nikla 63. Betavolt zato tvrdi da njegovo minijaturno čudo može postojano da proizvodi električnu energiju do 50 godina bez potrebe za punjenjem ili održavanjem. Samoodrživa baterija je toliko moćna u vrlo malom pakovanju, dimenzija samo 15 puta 15 puta 5 kubnih milimetara. Betavolt kaže da bi njegova inovacija u atomskoj energiji, koja je već ušla u pilotsko testiranje, mogla na kraju da završi u svim vrstama uređaja, od medicinskih implantata i mikroprocesora do dronova koji mogu da lete neograničeno. Revolucija u skladištenju energije. Dok je koncept nuklearnih baterija prisutan od 20. veka, prethodne verzije koje su razvili sovjetski i američki naučnici bile su prevelike i skupe za široku upotrebu. Prema najnovijem petogodišnjem ekonomskom planu Kine, koji ima za cilj jačanje tehnoloških mogućnosti zemlje, Betavolt je sada postigao kompaktan pristupačan dizajn koji bi mogao da uvede revoluciju u skladištenje energije. Baterija bezbedna i ekološka. Ono što daje dodatu vrednost ovom izumu je da su baterije bezbedne i ekološki prihvatljive. Nemaju spoljašnje zračenje, mogu da izdrže ekstremne temperature od -60 do 120 stepeni Celzijusa i neće se zapaliti ili eksplodirati ako se zgnječe ili probuše. Pored toga, nakon 100-godišnjeg životnog veka izotopa nikla 63, oni se raspadaju u bezopasan stabilan bakar koji ne predstavlja opasnost po životnu sredinu, piše The Independent. Izvor: Bonitet.